May gumpisa na iloko sa pamagpasik ng kinggelingan at talentura ring iskultur ng Guagua at magpasu ng Santo Tomas. Pauli na itining kolaborasyon na Kulyot at Dukit, apeni muna ni Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI at miyaliwang aguman, ang timong metong kareng aktibidad king Sinukuan Festival 2023. Sa advocacy, ing kikatamong Foundation for Lingap Kapampangan, ayisip na ing masanting piabe ing talento da rin tao Guagua, ang poing gelingan da naman den tao Santo Tomas. As we all know, den tao Guagua magaling lang mandukit, den naman tao Santo Tomas biyasa lang magpasu, gawang pasu, makanyan. Pero kailangan mag-level up tamo keng kikatamong kagiwan. Inya aisip tamo, what if den mandukit, ituro dala rin kikatang magpapasong mabiyasang mandukit at din naman kikatang magpapaso aturo dala rin kikatang. May daw niyang palit ang ideya pila tanding visual arts ng Aduang Balen inyang October 6 at 7 ang merapat king Pampanga Pottery Bondocville, Balot Street, Santo Tomas. Masanting yakanong oportunidad ini, bangka ni dalakwas pang mag-improve ang skill da rin artists. Maging kaya, maging diverse siya actually. Yung niyaya mo kendo tong kumbaga, maagawa kami rin paso, makanyan. Kaya ba't maging yung artwork din, mo itang pang-commercial lakay. So, masanting yung opportunity in workshop ay. Aparte kang ambag na nitiking kultura, tradisyon at kalalangan, mayapyarin kano yung inisyatibong iti para kang komersyo. Vision mi keni, malawak ya. Actually, beginning ya pa mo ini, beginning stage ya pa mo, baga baby ya pa. Ing project kay ni, ing layunin na makapagkamap tamong bayong produkto na pwedeng i-offer ka rin kakatamong consumers at kakatamong market. Ing kakatamong goal is to produce two types of products. Itang metong, itang arts talaga, artwork ya. Itang metong naman, ing kakatamong kay is for mass production, pang local market. Kaya wala itang design. And then nung masating design i-kaide i-duplicate commercial use, commercial kain i-duplicate i-moldire panganta dakal na rin copies. Agpangkang Irwin Nukum ametong kareng Board of Trustees ng FLKI, nasara kanumika collaboration mo naman kareng aliwa pang industriya ketilabod Kapampangan king tutukipang panahon. Hoping in the future, pati rin aliwa tamong gelingan ng popang skills na rin yung kikatamong kabalen, abe tamo, who knows, Teng daratang nga panahon, mas lumalam pa at mas sumanting pa ing kalalangan da rin yung kikatamong kabalen. Inya ini masanting ang oportunidad, pati kareng kayanakan, baka tayo misundo ining kikatamong craftsmanship ay ni, special skills da, den kikatang mandukit ang porening magpapasukit ni Santo Tomas. Anyo duwanda naman ni suporta darang local government units at aliwa pang ahensya ng gobyerno, bangka nita magbalabalaw siya kanu, impegong bisandang collaboration of industries. Sana pasawag kami po karing LGU meaning Guagua at saka ng Santo Tomas na supportan din at rin aliwang government agency. Aliwa ay po ni para kay kami, para kay katamong Balen, Guagua, Santo Tomas, ang po kay katamong lalawigan Pampanga. Yes, anyaran ko po yung suporta na ning alimu government, pati ring private sectors, ring estudyante. Sabi ko pinkaratang minuna pa, alimi kailangan itang lagi namong financial din. Although kailangan ming financial, kareng kakatamong kailangan, kareng kakatamong mamalin, kailangan tayo rin itang suportang moral, ampong emosyonal, kareng kakatamong gagawa. Samantala, malyari lang akit din produkto ng mesabing 2-day workshop, ustong mibus nila isantungan ng kulturang Kapampangan Museum. Malugod tala pong kukumbiran, deng kalupat, deng ganaganang Kapampangan, pati rin bisita tamo kaya ti Pampanga, potang mibus niya po, ining kaya katamong santungan ng kulturang Kapampangan, kening lele na po ng Kapitolyo, ing maging museo na po, ning kaya katamong Kapampangan. Rene pong maging output dahini, detang peka masanting tampe, kamalago, miyabela po ka rin kaya katamong exhibits ka rin, at banta maging showcase na ining gelingan at talento na ning Kapampangan. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.